kolanan ikasaya nan ipru isu o yang akin na Rome kati Rome kurmak nang karyaon Corinth wano. Okay. Rome isu risak silu oti la risak wano. Amen. O yang akin na kayong Corinth karyang Corinth wano. Isak payo ko oti lelisu ira lautisu o ya pratikeu tama-taman ipatuan ranti yuma masanin kot sota ira laut sota ira tikitik euta ni original anzo rakat emora wiyata iya kalanganin kot pwe ya tel mei kauno kot pel kapset giti pokchalengak teteki ran mo yata ki yang ralau ter tik kay puen so se ke chailan na chail guideline na chail steady kay puen ki chailan kak chok mau kuleti o so koros chailan kan nanti yang peki yang wi ma kauna katin kupur ki kauna kupur ki chailan pek mau sang meirang haleluya pek mau sang meirang ari ikamele me kupron got tuan Jesus sakatan masaninan Matthew riesakeu Matthew su rejekete riesakeu makaiten korosmen da mangai kaun me payang soso buing ko taporail kan makin kapoyata so wata mongyong kachan kapoyata masalan got hallelujah. Okay, so iban bakita chakolanan praise God. Anipru. Kay bang prongata highlighti pwede utang kasampal. Kachailan kin kasampal kita makot masan in sa pulmamasan. Pagkay pagchail kinautata matangan kay isang pwede yatel sa trowe ki. Teyakin kantratet kay akay achail palian lamalam ta achail lamalam. Kasi am I, kasi in general, kasi specifically am I. Puya kami ata balian lama takan pin parata, tapi lama tata mata-matawa. Kaya ikalang yung got sa pulmang got masan. Kaya puya ki sotra pika salki apa ko por keme. Men so si kitain na natal poson puen kak accurate and kak pung and kak inan ko pran got. Okay, kataman some Christ katto when katla baptize ren son. Amen and so mangan sa raw kat tiyang to. Okay? Tama po sa raw masanima. And so may katla ren son so baptizo. Son baptizo ko siya tana. Isto ko nang baptize you, come ana na baptize. Come ko nang baptize ya. Tama Weki son so baptize sa yer ma miyaman ban ko to muri. Mesto warong na wata suit. Amen. Pwede ima kaun. Ima manaman. At Jesus masani. Kachaka poyata kupuran kot. Tatola ta kapoyata kupuran kot. Poya kupuran koten. Utana bang. Katito. Uya men kalmang ang kachail. Hallelujah. Inanganan Christ mong yung. And kapoyata. Tama kot kating kasanedi. Hallelujah. Okay, so. Isu irajikita riyesak silu koti la riyesak mono. Okay, pan nanti yang ikamelele me ipatuaner rane usang malaro kasi yam subject ye Torohrsang deep. Amen. Mia song kay makot katin masani. Kitay pananane Torohrsang. Amen. Lelito pilmet nanatel mo itong Christ nanatel mo. Song kay kauno masani kitay lanano. Pati isang lale. Oktay lanane Torohrsang. Okay, come out and separate. Come out and separate. Hallelujah. Menda cha mo itong Christ na natamo. Menda cha mo so to ka amwer. Menda cha mo morin salatak. Solar mi ba mo chan deep. Bahan manamanan ka no ta kan chapel. Okay, ka solar. Child pitch child salatak la. Okay?
afte nan kalesia okay lemau ratik tigay sak silu okay amasani yang kachal wasaw kachal termo itong atay salatak and kari yang kachal nan deep okay we at a memory on Christ. Amen. Our relationship with Christ, our life in Christ. Okay, we are free, but we are not free to do whatever you please. Amen. Kaya then, tasalata klapok chan continue, we are deep. Amen. Oh, praise the Lord. Ariyaw subject, iman ang karatuk lalama. Kaya then, so lang cross kun barangi. Okay, the point is, ikat katitek Thailand Torohrsang, Thailand patiyay, o Thailand kotori Thailand. Amen. Okay, after tan tama kauno melan teraktong Thai, yay mamor kim maur masarawi. Pui jakarpan kauna masani Thailand ane, come out and separate. Hallelujah. So imanang karatiki amaur. And fast forward karwala song koros mikas ko siya to the point when sa wasa yuk o sa wasa iya dami ka sampal kema. Okay, so lang toto pwede at sota peki ang kauno sota memor kita makot ko purki makaretak tayo sota kakrong atakot. Hallelujah. Oy makareta atay more and so lang. Okay, asota powerful. Okay, powerful. Okay, ko sa tatangkang kachayl pwede. Kachayl mixed so lang. Okay, so lang ba? Kakak akapiluwi deep. Okay, kakak yang kokol, kakak yang sarawi, masarawi yo. So trabasa niya tayo more. Amen. So this is a great subject. Maban so say you pakan rong ko purang coat. Amen. Kapitian coat. Takchayla nasa ititawen. Nganan coat. Nganan coat sa taban litong mekot mabang kawelam mo. Amen. Nganan coat pa litong kachayl. Hallelujah. Mekot mabang kapay kachayla. Okay. So resak silumasa ni ipruisu. Pileu samoroteko rakin toto puya kiarken melaw soto kak maur patapat ni artotok. Asises ken kachin yeyas kokolato o sapul matatok en samoro ken patapatata. Ari, kachin kakmech o anso koros kamaurala Israel kan makin patoto ren kot no mare. Pwe kachin yeyas kokolata pwen kachin lawloki Israel kan ren kot. Hallelujah. Christ ata samoro labalapi Christ me walianta sangatan ang katete meren kokoto kalangan kiyang kot po kiyata samro labalabet. Amen. Makin wiya low ken komui low ken niya low ken kitail sapul makan. Amen. Riso wano ari Jesus samro labalap me utan kak kachin kapaya tatabak tail anane kan. You know? Hallelujah. It's very different. Tanai makakapaya tatamak chailanane kan. Kay mesarawiya, mesota kisin sa pungkis, the deep eure. Makatoro lasang eren aramas te panakan. O kasapultar po nang nalanggan. Wow. Amen. This is the word may ko sa iyak chailan. Anane, katori kitaila. Amen. Katori kitaila. Medueta Christ. Okay, Christ. Iko sa iyer ni ya tranet. Ran ni alam mo. Ni alam. Ika sa iya ni alam mo. Pwede ran ko no mag-child miss. Aran sa raw ran wat. Hallelujah. So, iyay ka baka child there skip pwede. Ang kisosi ka child. Nana-child mamorong ko. Tsaka sampal pandakot mamasani. Pwede kapayang komoy. O ngay. Kachan Torohrsang tama ko to kubur kachan patang o kachan bil mamorki mor matueta ata son ko mor Jesus Christ. Amen. Mamor sarawi. Hallelujah. Also talking wiyata deep. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So, jaman, Jesus
pakong metebanakan. Hallelujah. Apo kachin kailongi deep. Amen. Konong and mia remore. Okay, na chamamor. Okay, kachan kailongi song kan me soto kaparanta kauno. Makot soto kan parenki. Kachan kailongi. Kate parenki me kot makot soto parenki. Amen. Gamelelea. Okay, puede que maka memoriang Christ. Okay, akap songan kapatayang amor. Israel kan mesota kan memoriang kauno. Pen goeban. Question am faith. Amen. Hallelujah. Just trying to scientist. Just trying to rocket science apo bukan asataykos ko siya. You can sense, you can see the difference. Okay, Israel kan memoriang God, or Israel kan mesota memoriang God. That's not kahit ang kailok yung mo. Opo makasoto yung patong mo, akakailong kan railar. No. Sampawat magan matamatawa ma. Amen. Puya ki Israel kawe limpak. It's all sensuality. Okay? Limpak mimi ni kakan, mimi ni makit, mimi ni sangkan. Okay? Makit tuwa cha makawiyang yay bang uyawi. Those are the worldly love. Amen? At takot masani. Love is sacrifice. Don't mate. Hallelujah. Puya ki Christ yay limpak, kot yay limpak. Amen. Ari ima kasali ang katay yak kaken limpak memelelen. The memorin limpak memelelen. Deny yourself for someone else. Amen. For the better of someone else. Kahit ni so karaba. For the good. Amen. Of someone else. Okay. Okay. Praise the Lord. So, bi amasani Torohrsang lasang eren aramas tepanakan. Kasapultar po ng nalangkan. Okay? Esota, risakisu, esota tuweta samuro labalap chikan, esota katin anane uya mayrang ran koros. Mas, esto anane uya mayrang ran koros. Mas, puwekit tibakan. Amur, puwekit tibanaramas chikan. Puwekatin uyatar mayrang ew. Pan mepak. Niya kachin may talapi ni on God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kalangan count Jesus. Kaya puya kachin may talapi ni puya kiyong God. Amen. Kachin may talata more puya kiyong Christ. Hallelujah. Kakakanta po Christ. The Jesus, ime uya sapol man God. Well, hallelujah. Iban tayo ni Tapio. Okay, just janane mo itong songan matamataukan miya po. Ikasalapan natin soto weki. Mumon planen kot ni Tapio. Ni Tapio, utang teluya sa pulman kot. Ang so masag deep na matwalitan ni planen kot. Ang parala po na ramaskoros. Amen. Apoy kikitay la ramasapik. Karetan ng Rome. Hallelujah. Limaw, isakriyaw. At itiyang kitay matip chaptong samba sa rin ramastraman. Tiya lang mela lang ramaskoros. Para mas koros tu patar. Weki ya chay linang, ya chay lanani, ya chay maur, chay kukola wasa ramas koros tu patar, ramas koros meglar tu parailgan. Amen. Arian so Christ katto, kat kitong kata al, kat kitong kata repeat, kat kitong kata marain. So ang koros magkata nane, pagkani eliminate, so ang mata-mataw ka. Okay, manian so magam rongga betiyan kauno, ayet, song toto, uya bebe lalamon. Amen. Uya pepe lalayet. Pepe po yaki ay desire ya nanay kairo songkros kukola yakiswa sa toror. Amen. Po yiwang ko chakatin lalalisamba. Me akat kito kisa pul mayeras po meman mapuson lai. Amen. Iter ko puson, taga sura puson. Hallelujah. Amen. Ikarapan. Kamelele. Makot pilmoit kita ng sompongat. Kay puiti ren Israel. Director prayer kan buk chay lang gakto tak chay life. Buk chay lang karataman naman. Hallelujah. So, ain so maka imo na ibang dotola. Ain so maka maitong Christ na mauro, tay maitong Christ na mauro. Hallelujah. Palinganum birth. Palinganum iputi. Okay? Abito ko mo. So, dumekot wakla. So dumekot.
palworomun sutiyang wakla, ammatamatawan sutiyang wakla. Okay, yari iwasaw mapuksarokat katete yang kecil. Okay, palworomun, okay, ammatamatawan, palingan umume wakla, palingan niyo. Yari iwasaw makrais mamasani through Paul or Holy Spirit through Paul na Rome isakriyaw leryaw. Okay, a baki, especially yung Corinth kan. Okay, ta may Rome kan kupurmak, baki so ulangan Rome kan ren may tala palwar rail, may tala aray lamalam ta rail matamataw. Pwede wasaw tanay, uya pak ngit watong kumail may tala palwar may kampuan uya men. Kau ta kong quote, ta uya men mayrang, pamayrang hi kau tak. Amen. Chuka kotor pasang word teriyawat. Mayroong mo kautak. May tala. Ariaksan may talaw. Okay? Ima kau na mama sa ni Thailand. Come out and separate from the pattern of this world. Amen. Sambawat ko kola wasa atagis. Al tela pa makayu korosparan ki. Al tatik malawlaw mapilata. Amen. So light kaniyan so maragan light. Maam tuturakan kuleti. Apurakan platasang makasampalkan. Amen. Because just to bilka kinda makot favorism. Kot sutukan favorism. Kot masani meman meban waun ginia iban waun gi. Meman meban mamal ginia iban mamal gi. Amen. Kot kat kiyang katay nan Deuteronomy riisa kwalu yatakan ay kusunatakan. Magmay bang pay kiyang ya ibang kapay kumailda. So koros may bang uyan no may serika na may tutok. May koros man blessed. Amen. And so koros magmay bang sa pay kiyang ya. Ay yatakan karya ka bang pakpaki kumail. Karya. You know, riyala, te karya kan katoto. Karya kan generational. Sang di kayo lel di kapayo. Amen. Arimi ka melele ka may noon quote. Sang nanay panay, glory to God. Kaysa, ay chuko sa yam si sa kauno. A one quote kalangan. Amen. I mean, ay tin sa kauno. Sa kanasa kauno na nats matamataw. Hallelujah. After that, we akan na nats memo kich makaun benkit. Amen. Ari kalangi ang kauno. Kay so talabil sangan tita pa. Me selel. Ti yotup sangya. Ma papa, a papaw, wana papaw, papaw. Okay, which mean the fourth generation te yang muna rai kan count. Fourth generation ne rai seri, ong ne rai seri. Okay? Anyway, a quote kalangan nong ya. Wasaw quote kalangan nong kit wasaw. Okay? Kaiten poyaki at perfect. Amen. Kaiten poyaki se special. Hallelujah. Ikamelele man so me quote letterecho. Te ker ay se ibang ko sa iya soto tao. Okay? Isapang. Sapang na naisoto 100% sa mo mo. Hallelujah. Okay, apliki yang otakaw ni ko por ki kamelele. Okay, memia limbaki o course kay pwede la leet. Yan bakong God. You know, that is the first commandment makayo ko sumpan. Kan bakong God. Kastrana ne uye yang rong masan ng God. Okay, katailan tuwa te songan so ulang kay memia. Okay, nang katete kap. Ibanta so ulang kay nang katete kap. Well, bil katete marang tay kaklang. Ap makayusan ng katete kap. Amen. So ulang me. Koto toporan kakyang. You know, explore, investigate. Kilang sili ibanta sounds like the Sadducees and the Pharisees. Amen. And so marang koto kasawi sili ita question tutor and Jesus. Okay, at Bible kung kasalitar. Bible kasalitar maray intention ka. Rakilid to be Christ poran kin kalawedi. And sa pangalawa sa akis. You know? Ari. Okay, bakchay pil rong seli masanan quote nan life bakchay lang kasawi seli ani doctrine mo pong isma patako pong. Okay? Isma patako sa pong. You know, mat doctrine magchay pakpaki ay bandayang mat doctrine bandanawi with. Doctrine tuwa sa tamak chay kam kamelele. De kay atay sound mind. De atay lalakong kikupuran quote. Amen. Kaya kayo kau no tangga kaling kiti yang child. Emposon sang lala child ka.
So anyway, so ta Christ kin katin kat ne balmaunin sa o yelaw lo kuno. Yes amade chay time at karan yang pananti yang ata okay chakola ng karyang current. Okay, yang iya pilkola ng karyang current. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Erat kituk wano. Relaut wano. Okay, isak payo. Praise God, praise God. Okay, memasa ni ar kumail ter kaparak kumailong mesoposonakan niya mail totong kan. Pumet soto kakuyawi. Okay, katete kapmet. Okay, kaiten katete marin katete kap. Amen. Tanak tail ter kapatayang kacay ter kaparak. Oy kumail ter kaparak kumail ong mesoposonakan niya mail totong kan. Pumet soto kakuyawi. Apung deso. Hey, mesoposonakan. Magan mamal ki koot kan. Magan lalawa koot kan. Amen. Kater kaparakong amail maur. Kay me ko siya wasar. Kater kaparakong kumail mesoposonakan. Wala palan mo pasang niya. Aptula pilmasa ni wasa. Tana. Puyatuan mepung akak minimini yang mesopung. Amen. Peitang kuasa. Ari. Yatuan marayna kak ewang rocorot. Yatuan kraiso tepel arakak pungbana. Pungbana megot. Dame soulang man o mesoposon man iraan gipana. Mia? Yatuan amo. An gipana? Question mark. Ong katail. Tailain sapang. Oh, praise the Lord. Amen. Yatuan tan pasan koto tikitikan anikan. Arkak pachpana. Poye kitail metan pasan kot yeyas tuan ben kota masani. Ipan wiyata chan pasay o kausan la re-rail. Ipan wiyala kot o irail pan wiyala na yaramas. Ari kauno kachin masani yung kumail. Utan pan poyaksang re-rail o Torohrsang irail. Poyaksang re-rail o Torohrsang irail. Kumail ter saya mekot samen re-rail. Yapan apali kumail. Hallelujah, inawon got yuma. Amen. O inawot tutueta. Ay tempatakan ko toror yuma. Apatakan mamor sarawi. Amen. Makaman rong kauno. Makoten tatonggang katail. Maktail effective na natal maurin sa ulang. Sang tariyaw. Idar ka pang punggila takot masani. Amen. Dagtabang yukolo kalata. Kaisong kan makareta. Tama maurin sa ulang. Ap mamaurki. Maurin utuk. Mautuk kuya kakao na tamaur. Okay? Makabang kola look back. Yaftakas ko siya tuwan ititawen ngayon sarawi. Taistukak kapatabana. Totong gibe na ikil. Ay mamaurin na ramas. Okay? Ay tami yan lar. Okay? Ngayon ititawen kauno. Of course. Utan kabang katiyasang dama kauno kaskasaliang katanan maurat. Amen. Kalangan kiyang kauno. Pues to so pungala kauno pilpilu kata. Pilipilin ko surungin sa pungala. Amen. Kot may tiyo kata, kot may pilu kata. Okay, pakan uyamen kapay. Ong ang banay kayo. Kariyaw ong mechikan. Makauno may tata. Ran kakyang. Wito. Tayang uyamen kapay. Sangpo na maur. Amen. Kalangan ng quote. Ari makareta kauno mama sa niyong child wasat. Tana ka ari kauno kachin masa ni kumail wutan pan payaksang. Payaksang wewegi uti. Payak. Kakukulaya. Hallelujah. Yawasa kawawalaya. Amaur. Okay, niyan so makamuitang Christ na namaur. Hallelujah. Amen. Ari kachala na payaksang. Dame utan ako siya wasa. Puyaksang kapatayang karamasakan. Hallelujah. Mesoto poson kauno. Amen. You know, Bible sort of ngala. Or I can see from here. Okay? Niyan so mo. And so what? Ikak look back ngay kilangata kasampan pandama kauno masanigi. Katayla na puyaksang kotori katayl sang. Aramas
mesota rail poson, mesota sawa sa poson, mesota sawa sa maur, kana na uti payaksang, imatel tapu ko sa iya, Torohrsang. Okay? Torohrsang. But the point is, kaiten ka Torohrsang aramasakan, pwede ka kailonggan rail. Ako Torohrsang, dama kot mama sa ni kater toke, kate samin gila, kate sair po kate samin la. Amen, anatel mamorin saulang, tayo suta mauri ang atakauno. Apa maur utan finally, utan precious treasure mo silang kot. O kot masa ni dana sutkak patong ketail, magtipan mi meraya tail. Kan bagay, hallelujah. Maur sarawi maur kapereneo. Maur sarawi maur makrais kat kitoki. Kay puan so magtel pan maur sarawi. Maur ki kupuran kot. Bepeki am kauno. Hallelujah itita wen kauno. Hallelujah. Bepol. Amen. Manaman. Okay, ibanta manaman me. Chapel so tukak toge yuk. Tukak sair. Kay puya pa maskala. Kay puya ka ngayon saraw kat-katrem. You know? Ngayon saraw kay kausan retail, kat-retail. O sarawi manaman. Hallelujah. The power of God in you. Puya kaya ka chintail up to what imay no kita meban. Kuya kila taon pasa. Katail. Abang kat-retail. Amen. So maur saraw maur kaparan. Ap kaiten patak me. Ya kaparan on korosma. Patak me pitata maur sarawi. Utani banda yang wanso mga birong-rongota. Palilaw tinatel kakon, datel mamour. You don't like that subject. Amen. O tepel pa piti yuk seli. Abang kaparata songon patin koros nan paluwaromon. Nana mata-mataw. Pagangin taman la, tamanta. Ya luwat kila. O lapan kat-kateki at tapir nom sensor kan tang seli. Okay? Never once. Quote limpakongo. Igarapan tayo sutukak tataki at tayo palian na malam. Tayo sutukak tataki palian na malam. Isto ko siya in general. Apos ko siya tama o yaw na mata-matawan. Okay? Pwede ang so koros le prapo ko to puen prapala ko wala kamela. Pwede Jesus mamasani. Nan so ni isa-isa. So to pake will show up. Puen plasamaw. Never. Okay? Karatama. I can show up. I can kiyong mata-mataw. You know? Ito yung mumarong-rong men bo. Ito yung gowa men. Okay? Kasuwarong. Araga bang pungkila kamata-mataw tapanin ta. You know, kasita kasuwarong ki. Waya, ang babaw ma. Ang nono ma. Riyam ko ma. Yach kapochawan wiyama. Ayo kapotan tama. Kaya bang kapachayang ko pungkila na mata-matawang konta. Waya, apatayang Agalang. Ima karata kasukak pamagakot. Amen? Oh, hallelujah. Kailangan kiyang kauno. Kaya po yung intan Christ, maran Christ, limpakan kot, ngayon saraw, makaratay ka boldly, kaya katail, mayang katwasat na kaniyang rong, masanang kot kakaklang, kaya mo manay maur. Kaya songkan, may tikitalala, kaya talala. Okay? Sotang bekot kaparansang, mamauriyang Christ. Oh, sota tolol. Praise the Lord. Okay, after tola cha masani, nan rajkichik, isaksuo, nakchal wat ako. Dan ako malutan pan puyak sang re-rail, jorui sang irail, may ter sair mekot samen re-rail, okay, re-rail, yapan apali kumail. Amen, rajkichik isa kwalu ipan wiyala sa mamail, o kumail pan wiyala na iseri, kauno wasalapalapia memamasan. Woo, hallelujah. Praise Jesus, praise God. Hallelujah. Diyan bang uyala sa pulman ko, seri. Ikaw no makachin mamasan. Saiknak, irajikitiki su. Kami iralaw ti su, irajikitiki. Tamataman me eutap, imen sair. Okay? Iralaw ti su, irajikitiki. Wamasan itana. Kampagapay ko, ino pukat koros uyawiyang katail. Ari. Katail kamakale, katail sang, me koros makin kasamenela, paluwar, o palingen, o katail song, en sarawila, unsak niya tail bankin, mamaw na natail lamuki kupuran kot. Oh, praise Jesus. Oh, praise Jesus. Hallelujah.
Glory to God. Seatbelt. Ibanda seatbelt puegi. Eu subject me sota popular me mor ke mor sarawi. Abu me tepelkin kayo mauki. Tel ter me mor ke mor me Christi yaski. Okay? Puegi song dor nia tel pa me mor ke kupran kot pan open basang. Okay? Paling ni tel, paling masa tel, lelbil paling masa tel ni paluara. Okay? Petaka pan uya ni paluara kapang kelong wita kasawiya ta song koros. Okay? Ningen. Teman-teman tama ya nan kayong kurent ya riyaw isak payo kayong kurent riyaw isak payo. Okay, amasanita na pues meman mesota an gengen sarawiya sota kak alekisakis kan mekin pulsang ren ngeno epil sota kak we kisong pokat pueki eken wiyake mekot mal ngayon sarawicha ma aramas kakasawiki mekot ni palingen. You know, ngayon sarawi takot sarawi yay magtel koskusiyaw maur sarawi yay maurin katore yukala. Amen. Kapel pansa popular. Amen. Hallelujah. Sa popular ipanta sampa kin matangi bo maktel sa popular atel maur sarawi kamuman maur kelep so tama pong kenuk ay bantayo kasto na ramas tuton pong kenuk ichukos kasi kay tenren ken sutok pakpakirail pungi umana kri tama kot mama sani utan ketail saulang tay pananane kisang o kosaneti Torohrsang o ter toke ter sair karapau puya mama sani yang kecai nang koyo yang koranto me ter kasamenela palingan tail o palwar tail. Amen. Glory to God. Ikopor keme okay ta mia song me kot masani yang ketaktanane sotopan wiya datomet. Amen. Natatana tel salatakla etatana katki yang ketail maur sotik. Amen. Apos yet still mia song me kot masani keter sair keter toke keter wiya just salatakla pok yang continue wiya deep just salatakla pok continue me more campaign in senataka. Okay, let us go back to puralanan Rome isak riyaw. Praise the Lord. Kamelele me two scripture lua. Okay, pwede na chay time okay, kalangan ki yung kono. Kahit ten chay wait ki time, chay wait ki ngayon sarawi. You know? Amen. Ikosayame tapu iman kan pakala katawatak mamyan ng Bible. Are riyay ko pwede rokin sa pulmangkot kalangan ng kachay. Uya pak ngit wat on kumail. Okay, ngit mekot makelail. Okay, tuwata esota masmasan itarki karwaruki tangongi. Okay, kumail moita na palwaro mail kan puen wiyala men mayroong memor mesarawi o kaparan pan kupuran kot memor o sarawi tay tukak kachor pesang. Okay, atal maurin saulang o atal maur sarawi. Okay, tay stopil kak kasayata me palangan tel ka mesarawi apal wartel ka strana na yang sarawi. Well, ipal wartel ka me Paul terungen ngen sarawi teru Paul kong yang ketail. Pues song toto makabang Torohrsang song toto makabang kisang lale artame kosaya me suposonakan. Okay, pongi tikitikanani kacamataman na ital saptako. Okay, rajikitik riyaw mo na tel pang purala kumail ter hallelujah. Kumail muitala palwaro mail kan pun yalamen mayroong memor mesarawi o kaparan pang kupuran kot mechisangan kautak melel me kumail pan kinwiya. Ya kautak melelen muitala palwaro mon. Pun yala en memor ke kupuran kot memor sarawi riyaw. Okay, kumail ter kalmangi wiwiyakan in sampawat. Hallelujah. You know, tapelkin tatongi sampawat po yung pelkin momon. Kapoy yuk ta kan kiyanguk inang te kosong yuk
Kay poken kapatapana song so lang makota career, court say rare, we have yet still kapatapana. We are to samba, but at the same time we are papa court. Amen. Hallelujah. O niyan so magtail we are some bukatel kung watakatamasan ng goat. Kay kichail kana, back to can justify a tell more. Kay da makaratak tell wuyama. Okay? Weke limpak makayu ko sombal. You know, yes. You know, limpak sort of person tapon kakan. The kilklang. Amen. The masliki. Limpak utam person ta sang ren coat iputiang lala child ka. Amen. Hallelujah. You know, Jesus mo ya example. Kayo mau. Okay? Example kayo mau. Peni anso me katintapia ta sa pulma ministry. Puksaraw masa ni me baptize latang ng saraw kalwalang. Ng sabtan. Ran paisak pon paisak. Kay sisol. Estuana na kay sisol. Eto pila na baptize. After kilang me katin kapoyata. Pwede ya masa ni yang suon na. Utang tapang kapoyata ko bron coat. Amen. Hallelujah. I believe in the same word. Makot masa ni. Utang tapang kapoyata. Pwede magtapang kak mamor. Kelailki. Uy magare tapang kolong kita ko poropor. Manso mag-Christ pang katsto. Utan kapan. Ima. Kitaban na ima ni peren. Kaskasik. O yang. Mimere. Niata utang ko poropor ki. Amen. Kay kita ipilkokosan ng songon maur me. Iban tapalin riyaw. Kay yang kaskasik. But at the same time. Chay chonun kaskasik po. Chay say ko na pata. Okay? Li lalopon me lemano. Li lalokong me lemano. Ray koros kaskasik. Me leman. Puksaraw masa, they went back. Aute, plewa aute ta proto. Lech. Erich tiar. Amen? Hallelujah. Glory to God. Last scripture. Okay, kasi ya me meriaw luwa. Okay, nang kayong Peter. Amen, kayong Peter. Okay, ralaw teo. Praise God. Hallelujah. Amen. Kayong Peter ralaw teo. Ira chika isak silu. Okay, isak silu. Amasa ni koti Tana kumail kono pata o kasanete mau amay lama-lamakan. Kumail masa-masaan o kaporpor kicha kapaikan kumail pan ale. Anso Jesus Christ pan katun parto. Okay, kumail pekyang kot. Sangan inang kay Mia Remail anso makumail second time marain kila kot. Amen. Mia sangan inaw kay Mir inaw urmak inang kay Mire child. Yan so mag-child second time marain kila kot. Amen. Aro kumail ter mo itong sangan inang ko and counta amail more and so what. Amen. Hallelujah. Wasa kumkat-katia, wasa mimimi kalanganan ko tiyay kapakap. Kauno mama sa nong kumuyong ay kitaan kak kaisang o katorela. Okay, kitaan pati o katorela. Pitoy katorela. Pusang kay magkitaan fovlale. Okay, deep. Okay, salmon. Kasaut. Hallelujah. Pwede kitaan memory ang aircount. Kasaut may kasiya kasaut. You know, amo, kauno iko taman mesaraw makalagal, masan tipo na tamor. Kikit mas kita, ipantay mo itang Christ na namor, mas kita wiwiyapin kita. Ikatin kalangan pula, katin malba tamor, malbatongi, katakotongi, yet katapil prong, end up wiwiya, dama kita. Atamorin mas, inangin mas makta. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Okay? Ariya masa niyang kacayta sanganinang kay Mia Remail. Hallelujah. Tana Remail anso makmail second tamarain kila kot. Ar kumail ter mo itong songan inong ko and counta mail mo ranso wet. Ap kumailen sa rawila. Hallelujah. Ni me koros makmail kin wiya. Sa rawila ni me koros makmail kin wiya. Song kan maktail kin wiya tail mo. Song kan maktail kin dog. Tail kin sair. Tama-taman.
istukas ko sa iya mag-type non, akay parong mo, type non, so strikong atay, but there is an understanding there. Ko tutang kalakasang katay megot. Amen? Kalakasang katay megot po songkoros, mo'y yang katay, kay ten songkoros mawang. Kay ten songkoros mawang katay. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ikameleleme. Kacay bang continue on nan subject. Puya ke maur sarawi. Imang gabaran na kauno. Amen. Maur sarawi, maur poson. Kay maurin ko tastuka kipasang. Euta metkan. Poson. Kay poson me patong atel wiwia. Ni wiwia me pung. Kay ten poson wiwia sa pung. Okay. Asjakatan ko poson yung. Hallelujah. Okay, ari apiltola masani wasatana. Mail peki ang kot sanganinang kay miare mail irati kay sa kalma ko permak. Ako mail ang sarawila ni me koros makumail kenuya. Tuan kot makatin malbi kumail to o katin sarawi. Okay? Pupuk sarawi masani kumail utan pan sarawila. Pwede ngay ime sarawi. Kot me mamasa ne. Kaya niya mailkin kapakapong kot kumailkin lukwari semat. Yai makin katin katanki katengi ta aramas koros men song tayo ninduan makonong en amanamanawi wiyakan. Ari umail utan pan kin lamki nindukan amail kay kero nin sampawat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Nan karyaong korento ira laut wano kat lele ira laut isuo ria isak payo lel ira laut isuo kat tiang chelana pati chelana ter patong ter wiya me got me irail me so poson gan wiya po mi garba buksaro masani metana a child yoke with unbelievers child yoke with them ka child kapatayang ka child irail karaba miya. Okay, pueki resoto poson raken lalawa kauno rawamal ke kauno kaiten kauno romao kaiten kauno kot kotori kala pokater patong rail kot katori yukala katori yala poktan gak mamor ke kupron kot. Amen. Bonian so magutang ta mamor ke kupron kot. Amen. Tamong yung kot tangen sarawi tirkila asala rongata. Okay, tama ya. Utana bang kau puri kita tong rail. Kau puri kita tong rail. Pueta aku pur keren pel kakiangan ke maur saut. Amen. So, tapani tiar wasat. Kalanganin kauno, kalanganin komui. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, iran pung kakakoi ko prong watek, prong jak sapa, lerong amaur, awi bantayang. Okay, keisang. Okay, kotori kala. Maur mesarawi, yeah? Hallelujah, Jesus. Kareta. Kalanganin kauno. Okay, bang pagitak tapang kapakap. Hallelujah. Weki kamelele me maur me kot ma masaniktan me maur ki amawang maur ay maur. Kalanganin ko mo ba sa matsubiti la palap. Kapunga maramu yo main kot. Kalangan giyong ko sa masan maging katin rongat maur. Lord God nan clock to Father Lord. Main sa may kot kalangan sa nane sa bulmo musawas. Lord sa wasay kit pasater. Kapatayang kit mekot makom katin masani sen Torohrsang. Sender wiya mekot Lord me pan kay biti inang iyo mabalitong git sen kak Lord sola mimre mo yo may ngor ye inangin deep inangin wutuk may kot mauren Lord tama sa maur kiyer mauren nenek mauren kamal mauren narok songkan korusiano Father Lord maur samen mo silangir makom katin kakalengki ranto yo sa maur ki pen kich imomon git mo ranot sa maur yang Christ sana na kawakasangkit maur ki mauren Christ kalangan kiyong komi Lord Jesus nan klokwat irail kan korusian mebil patang ya Lord release manamanan ko ti release in tan Christ weki komasanier Lord God me Lord an so me sa wekata pokmangier ko manokela ko makongkit kalangan kiyong komi provision me miayer ren Christ o kat kong katin lalabot o yay kabakabo main sabi ko kalangan sen kamelele tama ko masani Lord God kaiten wiyaba
o kaiten benat kako sam. Kom masani masapan kisang komana leketata uyakila sapul momu. Iyay kapakap. Lord Jesus, koros merong-rong. Iray ka mebilbang. Katstamurin matan kiyan so mabile. Be encouraged, be blessed, O God, with a holy life and separate from sin, O Father Lord. In Jesus' name. But this is your will. Perfect will for us, Almighty God. Pasen kak mamorki, mauren Christ, mauren bawederan koros. Kalanganin ko mamamiya me so mau. Lord God, ibil kapakap kila korus yan ng clockwork healing. I speak blessing, speak healing. I speak, O God, hallelujah, my God, good health, O God, pon korus yan. Numaran kaun Jesus wasaramimia. Kalanganin ko mo yung my God, kalangan po ikisapulong masan mamor, kung sanggat las mauriyaw sale, puen ko pungat maurosam. Kalanganin ko mo, my Jesus. Somukat korso wiyaki ko priyong ko mo yat kapeng. Kasabal kalangan numaran kaun Jesus Christ. Amen. Amen, amen, amen. Kalanganin quote. Amen. No goodbyes. Amen. I'll see you next time. Pwede kamelele me yung subject me. Quote pili mo itang ya. Yan sayar pwede. Amin. Masa nung quote itay uyata. Tupson tatok. Yung subject kasampal katailan mamor kumor sarawi. Okay. Pwede magtay sutupan mamor kumor sarawi. Autan po saraw ka dito yung child. Magtay sutupan yung susukuwin quote. Amen. So lang man masutupan mamor ki morin pek yung quote. At sa dyan ka tayo lalayar mo sa tayo bang katiyasang. Amen? Hallelujah. So, praise God. Kalangan ng kami. Be blessed, stay blessed, and you are blessed. Amen? Kalangan ng God. Kasalelia, main ko, lautay prong tuba na.